ngasi numidaw phong ki tuan tuan ba manipuri sifong singdigi maru oibe ipauk sing khonga charaga manipur top channel gi meke digi ma'am da share tawzagi ahan bada ma'am india gi oiba lebak sigi oiba covid 19 update ma'am da share tawzagi adugi matik kiningai oiraba tanja du yokshilakri ma'am nomuna miyoi lak aniga lising taraga taret hena covid 19 positive oiki ma'am hauki ba pung kun gi mari da covid case lak aniga lising taraga taret lak hena thengna duna case crore amaga lak nifugu nithoiga lising maudraga mathoiga samapan ga tara ka tere jawre laiba asida covid case nongmo gi hengalakpaga loina na hokiba pung kun ga mari da laiba asida covid case lak aniga lising tara ka tere ka sahum ga humfugu humdoi thengna duna hauzik phawbada laiba asida covid case crore amaga lak nifugu nithoiga lising maudraga mathoiga samapan ga tara ka tere jawre laina asina laikitaba hauzik phawbada lak amaga lising humdraga mariga sahumga kuntraga manga yaure nabdigi pharakpa masingna crore amaga lak kunga manga lising nifuga tereka sanipan ko humphune active case na lak taraga manga point lising humfuga mapan hena yaure leba sigi tongan state taraga ni thoi maharashtra madhya pradesh punjab gujarat uttar pradesh delhi chhattisgarh kerala tamil nadu himachal pradesh madhya pradesh yaun state taraga ni thoi da covid 19 case no makang dana hengalakpana maram oiraga state singa sida covid case sada marfuga manga yauduna masina maram oiraga laiba asida covid case asi khangwang wang khalakpa thingnare amaramda hauzik phawbda laiba asida taramathoiga point humdraga ni thoi crore covid vaccine do kapthokre hainasu union health ministry na phongdorakli makasa tharakpoina manipur goba maroiba pawkhra ma'am da share tawzagi ma'am taminasi yamna mak laibak thiba pawni ma'am imphal jiri lambi gi Kaifundai da masakang da bakulai pai bising na truck manga kamnaga numai kapsilakre nga seyupung nipan makhairam tabada national highway kuntraga tar imphal jiri lambigi Tamenglong district ki Kaifundai da masakang da bakulai pai bising na jiribamdagi imphal tamna thaurakpa tata truck manga kamnaga numai kapsinduna amanga ta thwankre truck singa du sana thangna polam sing puraga jiribamdagi imphal tamna lakpagi Kaifundai mapa yorokpada masakang da bakulai paiba Ziliarong United Front ZUF ki Zensui Group ki kadarni singna basingna tata truck sing kamnaga truck singa dugi tire amadi thau tanki mingselna singbada nongmai kapsilakpadagi amang ata thon khibane nongmai maruna panbadagi amang ata thoklaba truck singa dudi NL01AD 8968 MN0160 0156 NL01G4335 amadi NL01L2699 nomai kapsilakhiba aduda mi amata aso apan yaukide hairi thaudok thokphamda Tauksem police amadi Assam Rifles ki apun makangbu ama sangshinduna thi humbagi thabak sathakre mipa mipun gi paudi press na phangde thaudo adu sel gi demand gi mari lainana oiramgani haina thajanari haina su pausna makhatana phongdorakli atop yamna tabada nungaitaba lebak thiba pawamana maina singbadagi bus ki handlement laikhidre hek tabada nungaitaba thaudo amada Jenims Hospital manakta bus ama maning handongnaba hotnabada hanana sonthaduna lairamba electric wire da thenglubadagi bus adugi handlement laikhidre ngasi laikhidraba bus adugi handlement adu Bisnupur district ki Moirang police station manung sana laiba Phabokchau Ikhaidigi oinam sanathoi sei kuntraga marini thaudo aduna maram oiduna miyo ama sire habigi paw phangmadigi electric department gi officials singsu laktuna wire sing adu kaksatkhi hairi hairiba mafam asida atopa miyo amasu maina singkhibagi thaudok laikre adomenamak laibak phabadigi kodong thiba thaudokti thokkhide hairi hairiba thaudo asinga seyuk pung nipan makhairom tabada Jenims Hospital gi gate tagi Ayangpali road meter samarom satlaga leiba soibam laikai gi saruk amada thokhibane thaudok thokphamdagi phangba paw gi matuk ina hairiba mafam aduda bus adu parking taunaba maning handokpada sonthaduna leiba wire adu thengkhibani wire thengle khangbadagi handlement aduna bus ta kakhatana ba honabada bus ki body pairubada maina singbadagi laibak thiba thaudu adu thokhibani hairenasu pawsina makhatana su phungdorakli amasu makhasa tharakpoina yamnamak laibak thiba pawamana jiribamda hangdokliba covid 19 screening booth staff amata leitre covid test tawdaba miyoi kya silsa romdagi Jiribamda letana sangsilakpada mi paiba poknare
नुमित खरनिगी ममांगदा मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोइगी मसिंग नोंगमोंगी हेंगलगदीबसि येंगलगा मणिपुर सरकारना लाइसत असिदगी ngakthoknaba लखलकप सेक्शन थौरांगी मनुंगसना कोविड-19 नेगेटिव ओइबगी रिपोर्ट पाइदबा मपानदगी लाकपा मियोइ अमत मणिपुर संगलकपा एप्रिल 19 दगी अथिंगबा थमखरे अदबो मणिपुर गी अनिसुबा गेटवे ओइदिबा जिरिबमदा आसाम लोमदगी लेखागी लंबीद संगलकपा मियोइसिंग कोविड-19 टेस्ट तौदना संगलकले मसिना जिरिबम यावना मणिपुर कोविड-19 लाइसत खंगहेन यांगना संदोरनबगी मरम अमा ओइरे हाइरि पाउसी एसिगी पाउमी नंगसि जिरिबमगी खोंखोंदा जिरिबम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मखादा हांगदोलिबो कोविड-19 स्क्रीनिंग बूथ अदुगी फिबम हाकथेंगना येंसिनखि अदुबो स्क्रीनिंग बूथ असिदा मेडिकल डिपार्टमेंट की मरी लेनबा स्टाफ अमत लेरमखिदे मनाक नकवा मफमदा लेबा मियोइसिंगना फोंदोरकपगी मतुइनदे मसिदा नतना नहन मखैसु कोविड-19 स्क्रीनिंग बूथ असिदा मेडिकल स्टाफ अमत लेते मरमदुना आसाम की सिलचरोमदगी लेखागी लंबीदा लेप्तना संगसिलकपा मियोइसिंग कोविड-19 तौदना अदुमक संहले हाइरिनसु पाउसना मखातानासु फोंदोरकली अतोप तेंतकप पाउ अमनमु सकनाइरब लीलाबोय सौग्रापम हेमंता अमदी युमनाम नीलचंद्रबु निंगथौना सनामई मिंखै लौख्रे ngasi इम्फाल की हियांखोंबाल उफोंग युमफमदा लेबा लाइनिंगथौ सनामई की संगनेंदा मणिपुर की सकनाइरब लीलाबोय सौग्रापम हेमंता ओजा तोलहन अमदी युमनाम नीलचंद्र अनिबु सनामई लाइनिंगी मिंखै लौबगी थौरम मणिपुर की निंगथौ एमपी लेसेम सनाजाउबना पांथोखरे मिंखै लौबगी थौरम मदुदा एमपी निंगथौ लेसेम सनाजाउबना फोंदोरखिबदा मणिपुर असि तोंगान तोंगानबा जाति फुरुप कयाना पुन्ना खुंदामिनबा तोंगान तोंगानबा लाइनिंग चटपा लमदम अमने लमदम असिगी नाट कल्चर अवांग थक्ता लेरबसु इसाइगे होरकपम मसक खंगदबना इसाइगे असेंग सक्तम अदु मांगसिलकपदा नतना मणिपुर की अपुनबगी सक्तम सगतपा ngamde निंगथौना मका ताना फोंदोखिबदी अखोइ इसा इसागी होरकफम खंगना सतलबतता मालेमदा लमदमसिगी फजबा मसक अदु ताकपा ngamgani मणिपुर पुन्ना लैमिनरिबा तोंगान तोंगानबा फुरुप सिंगना अमगा अमगा इकाइ खुमनना अमदी फुरुप अमना फुरुप अमगी थमोइ सोकपा थबक तौद्रिबा मतम अदुतता सिंगतम अनिमक थोंगमानना सखतमिनबा मणिपुर अमा ओइबा ngamgani हाइकेनसु पाउसिना मखा तानासु फोंदोरकली अमुहना मैम शेयर तौजगे जिरी लंबीद सखंगदब खुलाई पाइबगे अनिसुब सरकार अमा लेरे टैक्स पीदबगी सीमेंट पुब तता ट्रक मंगा नुमै कापसिंदुना चलहनखिद्रे नुमित अनि थोकपगी वारीगुम ख्वाई नुंगजेंग पिबाना नुमित अमा तेना काप थकिबगु मणिपुर सरकार अनि थोक्तुना लेबक सब मनरे मसीगी सेंगलब खुदम हाइबबु मणिपुर की सिंगी लम खरद सखंगदब नुंगै पाइबसिंगी सरकार अमा लेदुना मखोइना तौनिंग आइन यादब थबकसिंग तौरकपदा मणिपुर सरकार करिसु तौब ngamdabagi फिवमदा लेरे ngasisu इम्फाल जिरिबम लंबी पारिंगदा शक्ति लेना ऑपरेट तौरिब खुलाई पाइब लुप खुदपु अमना सीमेंट पुदुना लाकपा तता ट्रक मंगा नुंगैना कापसिंदुना लंदादुना चलहनखिद्रे पाउसी एसिना फंगबा पाउगी मतुंग इनदी ngasi ayuk pung 9 ताब मतमदा सिलचरदगी सीमेंट पुदुना लाकपा तता ट्रक मंगादा सखंगदबा खुलाई पाइब खुदपु अमना नुंगै कापसिंदुना लंदासिनखि नुंगै कापसिनबगी थौदो अदो जिरिबम लोमदगी किलोमीटर 4.5 रोम लापलगा लेबा न्यू कैफुंदाई बाजार मयादा लेबा 400 kb टावर मनाकता थोखिबनी सीमेंट पुब तता ट्रक मंगा अदुना मफम अदु यरकपा मतमदा खुलाई पाइब मियोइ 10 रोम थोलक्तुना तता गाड़ी सिंग अदु नुंगै सिंदोंदा खामखी अदुगा मखोइना हाइबे इनदे मखोइगी टैक्स पीदे हाइदुना तता ट्रक सिंग अदुगी थाउ टेंकी सिंग अमदी गाड़ी टायर सिंग नुंगै कया कया मरुम कापसिंदुना लंदासिनखि सखंगदब खुलाई पाइब सिंग अदु नुंगै कापसिलम मतुंगदा मफम अदु थादोक्तुना खुलाई थुना चतखि सीमेंट पुब ट्रक गाड़ी सिंग अदुगी टेंक सिंग दा युरकपा थाउना लंबीदा कोइताउ ताउखि पाव फंगमदगी जिरिबम पुलिस स्टेशन की ओसिना लुसिंग पुलिस टीम अमा थौदोक थोफमदा लाक्तुना येंसिनबगी थबक चतखि लोइनना मखा ताना सखंगदबसिंग अदुगी खुंगुल लीनब होनखि नुंगै कापसिलम अदु सीमेंट पुब तता ट्रक मरी अदुदी थौब याददुना मफम अदुदा पंदुना लेखि तता ट्रक मरी अदुगा तुंगदा मांगदा लाकपा गाड़ी सिंग अदुदी मौसागुम इम्फाललोमदा थौरकपा हौख्रे थौदो असि थोकपगी पाव हेक ताबगा जिरिबम रोड मोटर्स ट्रांसपोर्ट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट अमदी जॉइंट सेक्रेटरी अनीना थौदोक थोकफम सत्तुना हकथेंगना येंसिनखि लोनेना पुलिस ता पाव पीदुना अवाब ताराब ड्राइवर अमदी हैंडलमैन सिंगी मतेंग पांखि पंदुना लेरंबा गाड़ी सिंग टेक्ता कायदना इम्फाल थोअनखि पनबा याबदि हौकिबा एप्रिल 8 तगी हौना नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरी लंबीगी नुंगबा मनाक्ता सखंगदब खुलाई पाइबिसिंगना लंबी असिदा चलिबा गाड़ी सिंगदगी नमदुना सेल खाइबा अमुक हौखरबनी लंबी असिदा माल पुदुना चलिबा ड्राइवर खरना फोंदोखिबगी मतुंगिना आइन यादब खुलाई पाइबा मियोइसिंगना नुंगबा ऑयल पंप अमदी सिबिलोंगी मफमसिंगदा लंबी असिदा चलिबा माल पुबा गाड़ी सिंग थटलगा
gari amamamdagi lupa lising mga sangwa namduna lawi ahanbada gari amada lupa sangwa loramadagi nauna lupa lising ama lawba horakpani sakhangdaba khulai paibisingna satharagdiba namduna se lawbagi thaba asi lambi paring asi ngak senanaba security personnel matik sana laitabadagini ayama matamna makhoina taliba selgi demand asi pidrabadi gari driver amadi handlement nungmai sindonda tamthina phubagi thabak phawba yamna toina sathai hairina su pawsna makhatari Pause Lushilapuna Mam Nasi Manipur Gyoba COVID-19 update Mam the share again. Government of Manipur COVID-19 Kamal Control Room the Tadropa press release number 387 Nasi Tang Taragataruk Tamari English and Kungamatoi Numidang Warangi Punga Pukuba update Mam Nasi Punamio Kungamapan General Population the Gamasumio Animana Central Armed Police Force the COVID-19 positive and here upon Mamio Masim Kuntragamatwini. Miyoi Kungamapan General Population Digisi, Miyoi Taragani Tuamana, Nupani Taragatiret Amana Nupini. Aduga Makoi Singsi Impal Eastagi, Mapan Impal Westagi Taragani Toy, Taubal Digi Ani, Bisnupurigi Ani, Kaksing Digi Ama, Tenopal Digi Amamasum, Kangpopi Digi Anini, Makoi Lokot Pamtopa, Section Tarankudim, Lokot Kreso Haidi. Aduga Nasipung Kungamarista Manipura COVID-19, Miyoi Amata Sikide, Aduba Upon Messian Kiba Miyoi Masindi, Sahum Gohum Dragatarukne. Aduga ngasi COVID-19 dagi naba paraktu na miyoi tare discharge tawkre makoi singsi home isolation dagi ne aduga hauji active case oina nahandunu lairiba miyoi masingsi yamna ma hengala imyam samaga humpuga manga sujingkre amasum recovery rate na 98.17% ne amasum air passenger da state asira travel tarokiba tang taraga ma April gi Air India flight AI 713 da rona 329 aduga makoi singsi kaman ko COVID Control Room 1800-345-3818 natragana respective District Surveillance Officer DSO da athubada inform tabiyo haina su press release na makata na phongdorakli